खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनै रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं ग्रामीण बरुवा दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज आरो बे ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय NDA-BP नि आफादगिरि धीरेन बर'खौ आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय बाक्सा बरमायाव NDA-BP नि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों धीरेन बर'खौ आफादनिफ्राय एरख'नायखौ मिथिनो होदों NDA-BP नि नेहाथारि गोविंद बसुमतारी बिथाङा লগতে আৰু এষাৰ কথা আমি জনসাধাৰণক আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি NDB-ৰ প্ৰাক্তন যিজন সভাপতি ধীৰেন বড়ো আমাৰ সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে এই কথাখিনি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ मैया थांनाय 21 आगस्ट खालाराव बरमायाव जानाय मोनसे खौरां बिजिरनि गेजेरजों NDA-BP नि गाहाय नेहाथारि गोविंद बसुमतारीया मिथिनो होयो बिथांखौ बाहेर खालामनायनि गोबां जाहोन दं बेखौ जों दुखुबो मोनदों जिहेतु धीरेन बर' बिथाङा संगठन जन्म जाजेननाय समनिफ्रायनो दंमोन गोबां दुखु खस्थ' खालामबोबाय बिभिन्न समायाव जेलावबो थानो गोनां जाबाय खिन्थु তেনেকুৱা बेबायदि खस्थ' मोननानै आफादनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय बेबायदि व्यक्तिखौ जों दिनै गोसो गैयाब्लाबो संगठननिफ्राय बाहेर खालामनो गोनां जाबाय बसुमतारी बिथाङा मिथिनो होनाय बादिब्ला धीरेन बर'खौ आफादनिफ्राय होखारनायनि खायसे जाहोनफोर दङ তেখেত দলৰ নীতি আদৰ্শ জলাঞ্জলি দি দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি দলৰ মাজত বিভাজন আনিবৰ কাৰণে যি অপচেষ্টা কৰি আছে बेफोरनि मादाव गाहायै बर' बिथाङा NDA-BP नि आफादखौ गावस्रा होनो नागिरनायानो बेनि गुबै जाहोन होननानै फोरमायथिदों NDA-BP नि गाहाय नेहाथारि गोविंद बसुमतारी बिथाङा बेनि एकमात्र कारन जाबाय जे बिथाङा बेहेके थांनाय मास मोननैसोनि भितराव NDA-BP नि जि नीति आरो आदर्श जि प्रिन्सिपल एन्ड इडियोलजि बिनिफ्राय दोरोदनानै थांबानानै बसुमतारी बिथाङा मिथिनो होनाय बादिब्ला धीरेन बर'खौ आफादनिफ्राय होखारनायनि खायसे जाहोनफोर दङ केতিয়াबा धर्मीय বিষয়বোৰ লৈ কেতিয়াবা বিভিন্ন বিষয়ক লৈ তেওঁ NDP আৰু NDPৰ লগত থকা আনুষংগিক দলবিলাকৰ মাজত এটা বিভাজন আনিব চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমাৰ সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ এই কথাখিনি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ बेफोरनि मादाव गाहायै बर' बिथाङा NDA-BP नि आफादखौ गावस्रा होनो नागिरनायानो बेनि गुबै जाहोन होननानै फोरमायथिदों NDA-BP नि गाहाय नेहाथारि गोविंद बसुमतारी बिथाङा बिनि बिरुद्धे संगठननि जि नीति नियम जि आदर्श बिनि बिरुद्धे बहुत गोरोन्थि हाबा मावदों लोगोसे विभिन्न प्रकारे NDP-खौ सोखावनो विभाजन खालामनो नाजादों अनलि NDP-खौ नङा खिन्थु NDP प्रग्रेसिभजों लोगोसे जेसेबां दल संगठन एकेलगे हाबा मावबाय थादों बे संगठनफोरनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं सृष्टि खालामनो सेस्था खालामदों आरो बिनिखायनो बिथांखौ जों बे संगठननिफ्राय बाहेर खालामनो गोनां जाबाय मैया थांनाय 21 आगस्ट खालाराव बरमायाव जानाय मोनसे खौरां बिजिरनि गेजेरजों NDA-BP नि गाहाय नेहाथारि गोविंद बसुमतारीया मिथिनो होयो जों गोसो गैयामोन खिन्थु उपाय गैया जाबाय जिहेतु संगठन फोथांना लाखिनांगोन जातिनि स्वार्थखौ फोथांना लाखिनांगोन जों जि उद्देश्यखौ लानानै थांनाय 32 बोसोर आन्दोलन खालामबोबाय नांबोबाय बे समस्या समाधान जानायनि प्रयोजन दं आरो बेनिखायनो नीति आदर्श गैयाब्ला नीति आदर्श पालन खालामनानै सोलियाबा संगठना थांना थाया आरो बेनिखायनो संगठन फोथांना थानायनि स्वार्थआव जातिनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि स्वार्थआव आरो विभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जि जों मोनसे दाबि उत्थापन खालामो बे दाबिखौ समाधान खालामनायनि स्वार्थआव बिथांखौ संगठननिफ्राय बाहेर खालामनो गोनां जाबाय जोंनि खौरांगिरिया खौरां मेलखौ मानो खुंनाय जादों होनना सोंनाय सोंथिनि फिननायाव बिथां बसुमतारीया मोनथाम गाहाय थांखिखौ लानानै खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे मोनथाम जाहोनफोरा जाहैबाय भारत सरकार आरो NDA-BP नि गेजेराव जानाय सावरायलायनाया गोहैलु गेसेङै जादोंब्लाबो फर्मेल सावरायलायनायनिख्रुइ इनफर्मेल सावरायलायनायजोंसो बांसिन खामानिखौ दावगाहोदों होननानै बिथां गोविंद बसुमतारीया बेखौ फोरमायथिदों আজি আমি দুটা বিষয় লৈ প্ৰেছ মিট কৰিছিলোঁ এটা হ'ল যে NDP আজি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰা প্ৰায় 15 বছৰ হ'ল আৰু বহুতে ভাবে যে আলোচনাৰ একো হোৱা নাই মাত্ৰ আলোচনাৰ নামত আলোচনা চলিছে বুলি ক'ব খোজে এই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াকে মিডিয়াৰ যোগেদি ইয়াকে কৈছোঁ যে আমাৰ আলোচনা হয় অলপ লেহেম গতিত হৈছে তথাপিও একেবাৰে আগবঢ়া নাই সেইটো নহয় যথেষ্ট আগবাঢ়িছে তাৰপিছত ফৰ্মেল আলোচনা খুব তেনেকুৱা হোৱা নাই
খুব হেৰেঙা হৈছে কিন্তু ফৰ্মেল আলোচনাতকৈ ইনফৰ্মেল আলোচনাত বহু কথা খুটি নাটিকে আলোচনা কৰি আগবাঢ়িব পৰা যায় আৰু সেইকাৰণে আমি ইনফৰ্মেল আলোচনাৰ জৰিয়তে কামবোৰ কৰি আছোঁ बिथां नेहाथारिया जम्मु काश्मीर आरो लादाखखौ बोखावनानै इउनियन टेरिटरि दाफुंनायखौ बरायदों आरो बेबायदिनो बोखावनाया खालि जम्मु काश्मीरावल' जायालाबासिनो गुबुन रायजोआवबो जाजानायखौ हास्थायदों তাৰপিছত আমি আজি প্ৰেছ মেলৰ জৰিয়তে ইয়াকে কৈছোঁ যে সদ্যহতে ভাৰত চৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰত যি এটা সিদ্ধান্ত লৈ কোনেও নভবা এটা সিদ্ধান্ত লৈ লাডাখ অঞ্চলক জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পৃথক কৰি যি ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰিলে সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি আকৌ ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত এটা আপিল জনাইছোঁ যে এই সিদ্ধান্ত অকল কাশ্মীৰতে নহওক যিহেতু ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবী কৰি আন্দোলন চলি আছে আৰু এই আন্দোলন চলি থকা সকলোবোৰ ঠাইতে ভাৰত চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে लोगोसे बिथां बसुमतारिया खौरां बिजिरनि गेजेरजों गोबाव सम दिनदां जानानै थानाय बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो भारत सरकारखौ खावलायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों যাতে এই আন্দোলনবোৰ নাইকিয়া কৰিব পৰা যায় সমাপ্ত কৰিব পৰা যায় যেহেতু বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কৈ আছে যে সবকে সাথ সবকে বিকাশ যদি সমস্যা থাকে তাত কেতিয়াও বিকাশ নহয় আৰু সেইকাৰণে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব লাগে যেহেতু এই যিবোৰ আন্দোলন চলিছে সেই আন্দোলনবোৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা সমাধান বিচাৰিছে যেহেতু ভাৰতৰ সংবিধানত আৰ্টিকেল 2(3)ৰ ব্যৱস্থা মতে সুকীয়া ৰাজ্য গঠন কৰা এটা বিষয়টো আছে লগতে বিজেপিৰ যি দলীয় নীতি তাতো ভাৰতৰ বৃহৎ ৰাজ্যবিলাকক সৰু সৰু ৰাজ্যত পৰিণত কৰি এটা সুশাসন ব্যৱস্থা কৰা শান্তি স্থাপন কৰা লগতে বিকাশ দ্ৰুতগতিত আগবঢ়োৱা এই বিষয়কেইটা সন্নিৱিষ্ট আছে সেইকাৰণে পাৰ্টিৰ নীতিৰ ভিতৰতে এই নীতিৰ আধাৰতে এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি আপিল জনাইছোঁ লগতে আৰু এটা বিষয় আমি আপিল জনাইছোঁ যে বড়োসকলৰ যি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে যেহেতু ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে 2014 চনৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিলে বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিব আৰু সেই সমস্যা এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই আমি তথাপি আশা ৰাখিছোঁ আশা কৰিছোঁ যে বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাপাহৰিব আৰু নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব সেই আহ্বান আমি জনাইছোঁ লগতে আৰু এষাৰ কথা আমি জনসাধাৰণৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি NDPৰ প্ৰাক্তন যিজন সভাপতি ধীৰেন বড়ো তেখেত দলৰ নীতি আদৰ্শ জলাঞ্জলি দি দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি দলৰ মাজত বিভাজন আনিবৰ কাৰণে যি অপচেষ্টা কৰি আছে কেতিয়াবা ধৰ্মীয় বিষয়বোৰ লৈ কেতিয়াবা বিভিন্ন বিষয়ক লৈ তেওঁ NDP আৰু NDPৰ লগত থকা আনুষংগিক দলবিলাকৰ মাজত এটা বিভাজন আনিবৰ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমাৰ সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ এই কথাখিনি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों